10. jubilarna škola prijateljstva Naša Srbija, otvorena 3. jula, završava se za 5 dana. Od osnivanja 2000. godine kroz program psihosocijalne podrške u njenim vaspitno-obrazovnim radionicama prošlo je 1500 dece sa teritorije Srbije i Republike Srpske. U ovogodišnjem završnom delu škole prijateljstva je za 200 mališana čiji su roditelji poginuli ili nestali tokom ratova na našim prostorima i deca iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji. Njih su posetili predsjednik Boris Tadić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i episkop Lipljanski Teodosije. I ovaj susret, kao i svi prethodnih godina, za mališane u školi prijateljstva bio je prilika da se pohvala onim što su naučili i potvrde dragocenost svojih druženja i novih prijateljstava. Pa sviđa mi se, lepo jer imamo i društvo smo novo našli i tako. Meni je ovo važno, koliko, zato što u našem selu nema ovoliko igrališta, nema ovoliko lepih doživljaja i slobode. Navršena prva decenija škole prijateljstva Naše Srbije ne samo da služi na čast svim dobrim ljudima koji su i omogućili vođeni željom da pomognu deci, već je potvrdila da je ideja urodila plodom. Naša Srbija već postaje jedno dobro odraslo dete od 10 godina. I možemo svi zajedno biti srećni i meni je ona omogućila veliko zadovoljstvo da upoznajem decu iz svih naših krajeva i evo danas sam upoznao i Bojana iz Koritišta koji se pentra po ovoj veštačkoj steni. Kako bi ja njega sreo, a da nije naše Srbije? Sa mališanima su se danas uz predsjednika Srbije družili i episkop Lipljanski Teodosije, brojni prijatelji i dobrotvori organizacije, kao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, dok su pripadnici specijalnih jedinica policije demonstrirali svoje veštine. Mi kao policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova imamo zadatak da vama obezbedimo mirno detinjstvo. A mi kao političari imamo zadatak da vam obezbedimo da i detinjstvo i vaš život bude srećan. Na Tari je organizovani tradicionalni darovni politikin sajam knjiga za decu, a od 3. jula, kada je ovogodišnja škola prijateljstva otvorena, 600 mališana su kroz različite seminare, edukativno-zabavne radionice i sportske aktivnosti spoznavali bogatstvo različitosti, učili o svojim korenima, sticali prijatelje, a njihov dečiji svet omeđen zabranama, strahom i brigom dobio jednu novu, lepšu dimenziju.